Dina byitaka ow'emyaka 55 ey'obukuru akegeeta workshop egi hagati y'omulwire bwa COVID-19 wanyuma y'okuferwa entaasya ye kandi nk'omukyala ow'abaana barikuza ishomero akasherura omurimo aharereirwe workshop okubeisaho eka ye. Nina omulimo gwange gunkaba ninkola kyonka embeera ya COVID yandemesa nenyo nk'okumukimanyire mbeera nk'okuyalwaire nyabugayo nyekenya ibikiro mureirwe omukusigikira nkaba nyina abaana abankusomesa kandi ntalina kikwatibwa mukono. Mulero hano nkajja nisaninga ebitabo ntera sandpaper paisanzinu ka entebe n'ebitabo 4x6 5 n'emmeeza byona tukakolawo maninsaba esiki bagenzi bange bamenyera mujje twekwetanize ko tukole kulunga emirimu eyo n'abasika baloko mutegaya. Kandi weshakira akarungi w'emyaka 24 ey'obukuru omurimo gw'okubeija gukareeta eshuransiya omu magara ge bwanyuma y'okuruga omu mirimo y'okukora omu baara bwanyuma y'okutandika kukora omurimo ogu ogw'okubeija kandi obwahati nashohoza ebibeije byingi. Nyonka janu karuga mu kyaro ko nkaba ndi mu mbeera mbi muno omusajja anagire mu nju nyagenda sedizombyaro nyatandika kukora mu baara baitu sente zayanga nyajani baisi bange pesa nyatandika akora kale nyatandika kuroleraho abaana twatandikawo n'obutebe bwaitu bw'emyoga. Zamu Katusime ow'emyaka 30 akoriraho workshop egi nkarikuteera sandpaper okumara emyaka 3 ohireho ekyokureberera abaana be bonshatu abanagirweho ishebo n'eka ye nashoborra ngu bonka abakozi nibabaho ahabw'okukora emirimo egi kandi ashaba gavumenti okubahereza ebyoma eby'omurembe ebirikubaasa kurobya omurimo gwabo n'okubahwera okushohoza byingi. Sandpaper mu myaka ebiri yonka na nyonka omuntu nyirabyengoboroiremu nsoboire kurolera efamire yange bwokuba ndi single mother nsoboire kusasula abaana bange school fees n'okufunamu ebintu ebindi kyonka enu yo sandpaper inactive okuba n'okozesa engalo kiweka muno so nsaba gavumenti weraneesobola okutuyambayo kutuleetera obumashini obutusobola kuba nekituyamba. Monica Durisuru nawe nashoborra orugendo rwe rutarikutaana na nooru arikushoborra ngu akatandika arikusiiga embaho konka obwahati yaherize kukwata kurungi omurimo gw'okubeija. Ogu nawe nashaba gavumenti okubahwera n'ebyoma eby'omutindo okubahwera okushohoza byingi kandi eby'omutindo murungi. Yunga ebitabu okukora ebitabu bya fomeza ebyo byona mbikora oirombe ebibuze ebyetaago byayo mashini tinyina randa tinyina byokozesa timbina kyonka ebintu ebimu byetakisibwa bala munaija kunu mukicweka ezindi nagenda nayamba abakyara itu hanu takwika tukolera leirwe masindi takwika kurora hanu ito tuli hanu tuli bakazi tubane ebitebe bimu taika ombali tuli. Sylvia atuhire nagira ngu omurimo gw'okubeija gukamuhwera okushashura ebishare by'ishomero ahabwa abaana be okushashureza obupangisa n'okugura ebyokurya. Ogu nahabura abakyara bataahi be okujwakirwa emirimo y'emikono baba batungira akagisha omwanya gw'okusigara bataine kyokukora. Mulimo guno gumulimo kulungi gundete kusoboza kulera amaka gange n'omukazi namusenda kusasula school fees abaana baabo kusasula renti n'ekyokulya so mulimo guno teguli kubi Christine Kahwa enfakazi ow'amazaara 3 nagira ngu tarikwefuza okwegiita aha murimo gw'okubeija aharereirwe workshop kandi nasiima omurimo ogu ahabw'okumuhwera kubeisaho eka ye. Nyagarukanyajamuleirwe muno nkora sente zange abaana bange bakusoma buli kimu kyona nkibaikyawo nkusaba gavumenti nituyambe tutwine byetwa ebyokozesa. Okurugerwa Benjamin Ochiru ari chairperson wa Railway Business Community nashoborra ngu workshop egi eheire emirimo abakozi 308 harimo eminyeto 108 n'abakyara 8 kandi ashoborra ngu omubare gw'abakyara gukeyonjera omu bwire bw'oburwaire bwa COVID-19 obwe bengi barikugutahamu nka barikuteera sandpaper
konka kubahereze batunga obukugu obwokukora ebibeije nk'ebitanda, entebe, ekabada hamwe n'ebindi. Itwe nkaleirwe twinamu abakazi abo akasumi ka corona mbali yaizire noto atungireho namba nyingi y'abakazi batujoininga mirimo yaiteni, abandi bali mu kusandinga, abandi saa zino begere emirimo y'engaro, saa zino basobora kutuka ekitabo ne basobora kutuka emeza, kyonka challenge tungiremu nti working capital yaiteni ntoito okubagira ngu ekirungi tikibura kamogo okiru nashobora ebizibu ebibeine ebirimo kuburwa ebyoma by'omurembe eby'omutindo obutaba n'emyanya y'okworekeraho ebibarukubeija hamwe n'embeera mbi erikuteganisa ebibeije. Ogu nashaba gavumenti okubombekera omwanya ogwa showroom ogw'okworekeramu ebibeije byabo n'okubahereza ebyoma by'omutindo eby'omurembe okubahwera okushoza ebintu ebiri akatare y'akorurengo rw'ensi yona. kyonka nitusaba nti mu busagiki kuruga mu gavumenti turabe tutereire obusagiki tukafuna showroom bali kusobora kuteeka ebitabo byaitu bino nitumanya nti n'omuhendo gw'ebitabo bijja kukala guli haiguru kandi naije bakasitoma baitu ne batunga obuheereza obulungi. Gasha kwa Innocent atuganyira aha bwa Tayari West.